بقول لك يا معلم. ايه يا فاتح؟ بعد اذنك انا كنت عاوز سلفه كده 1000 جنيه بس. 1000 جنيه؟ اه يا معلم. ليه؟ هو ايه اللي سلفة 1000 جنيه؟ استنى يا حوده بس يا معلم الواد ده اصلا مش شايف شغله ومش بيراعي ضميره في شغله. طب 1000 استنى بس جنيه اللي نعرفه سلفة بس حد عايزه ايه يشتغل. بس عايزه ايه؟ يا عم هو انت تعرف ايه اللي عندي؟ ايوه انا عارف اللي عندك، تاخد الفلوس تصرف على القهاوي. قهاوي ايه بس يا عم؟ قهاوي؟ اتقي ربنا شويه يا عايز ايه يا معلم. فاتح؟ انا عاوز اجيب علاج امي يا معلم، وبصراحه كده الفلوس اللي معايا كلها راحت على علاج امبارح، وانا جيت الشغل وكان ناقصها علاج، فانت الوحيد اللي ممكن استلف منه يعني، وكده كده انا شغال معاك. ايوه الكلام الحمضان بتاع كل مره. استنى يا ده. كميني بس استنى. طب اصبر دلوقتي انا هشوف لك الدنيا. حاضر يا اصبر معلم، بس شوية بالله بس. عليك ما تنسانا يا معلم. حاضر يا فاتح اصبر شويه بس واللي انت عايزه اظبط الدنيا دلوقتي واشوف لك انت عايزه. ماشي يا معلم، انت عايز. ماشي يا معلم، انا هشوف انا شغل. ماشي يا يا فاتح. معلم سيد، ايه يا يا معلم؟ معلم سيد انت غلبان. يا عم أقسم بقول لك بالله. امه تعبانه. يا معلم سيد انت غلبان اقسم بالله، ما انت عارف اي حاجه. الواد ده انا هرشه. يا فادي الله ينور. الحمد لله على السلامه يا معلم. حبيبي يا فادي. بص يا معلم، ديت الفلوس اللي انا بعت بيها، الحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده. الحمد لله حبيبي يا فادي. بقول لك يا شغلك معلم. انت الله ينور عليك. الله يخليك، مش هتشوف لي بقى الفلوس السلف اللي انا قلت لك عليها؟ حاضر يا فادي اللي انت عايزه دلوقتي. حبيبي يا معلم. انت بتعمل ايه يا معلم؟ ايه يا حمزه؟ انا مش قلت لك ان الواد ده مش بتاع شغل؟ ليه يا عم؟ شاف شغل اهو يا عم. الواد ده اقسم بالله بتاع صرمحه القهاوي. يا عم هو انت ما تعرفش ايه اللي عندي؟ تعالى معايا يابا انا وأوريك. مش عايز اعرف، انا عارفك كويس ودارسك. انت مش بتاع الشغل عايزين نظلم يا عم. يا عم السيد. اسمع مني الكلام ده. يا عم مش عايزين نظلم. ممكن والله يكون ما عنده بنظلم، ست تعبانه والله ما صحيح. بنظلم. دي حوارات فكسانه، واحنا كنا بنعمل الحوارات دي واحنا عيال صغيره. انا معلم، انت دلوقتي هتديني الفلوس ولا لا؟ طب شوف اقول لك يا شغلك. فادي، شوف شغلك دلوقتي وانا ايه هنشوف الدنيا، ولا كان كده هنحاسب على القبض بتاعك هديك اللي انت عايزه. يلا يا فادي شوف شغلك ماشي يا دلوقتي معلم. واللي انت عايزه. ماشي يا فادي عم حسبي نشوف الله الشغل. يا عم يلا يلا يا فادي يلا يا فادي. يلا يا معلم سيد. ايه؟ الواد ده انا عارفه كويس، مش اي حد يقول لك كلمتين يصعب عليك يا يا عم عم. بقول لك امه انت راجل تعبانة. غلبان يا عم. بقول لك امه تعبانه. يا عم على دماغنا، بس دي حوارات هو بيعملها. طب نتاكد وبتاكد طيب. سيبها على الله. ماشي يلا شوف شغلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. امور يا استاذ. هي اللحمه بكام؟ اللحمه ب 340 جنيه بس، والسعر ده مش هتلاقيه عند حد. لا بصراحه ده اسعار حلوه قوي. الله يخليك. طب كنت عايزه 2 كيلو بس بسرعه، وعايزاها حمرا بالعلم. عينيا حاضر. حاجه تانية معايا يا استاذه؟ لا تسلم لي ربنا يخليك. حاضر يا استاذه، ثانيه واحده. اثنين. اتفضلي يا استاذ اللي تمام، حضرتك ماشي. عاوزاه برضه. ماشي اتفضل، وادي الفلوس اهي بتاعتك، وبرده عدها والباقي علشان. تمام، الف شكر يا استاذ. الله يخليك. محتاج مع حاجه؟ السلامه. الله الله يخليك يخليك. يا استاذ. ايه ده؟ ايه الشنطه الغريبه دي؟ يا نهار ابيض، لحسن تكون بتاعت الزبونه اللي كانت واخده لحمه. طيب انا هعمل ايه في المصيبه دي؟ ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ دي فلوس كتير قوي. انا لو خدت الفلوس دي هتحل مشاكلي كلها، بس لا، انا مش همد ايدي على حاجه حرام، عشان برضو لو المعلم جه هقول له اللي انا نسيت الشنطه دي، ولو حتى البنت جت اكيد هتراضيني. انا هحط الفلوس زي ما هي ونخلي الشنطه معايا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. البضاعه بتاعت النهارده دي حلوه. الصلاه على النبي، الله اكبر. ايه يا ابني، بعت النهارده ولا لا؟ يا كميني بعت. عاوز ايه؟ مش كفايه اللي انت عملته؟ انت مالك باللي انا عملته؟ انت تنفذ اللي انا اقول لك عليه وبس. على فكره بقى انا هنفذ اللي المعلم سيد يقوله، مش اللي انت تقوله. خلي بالك انا اقدم منك هنا في المحل، يعني اللي انا اقوله برضه انت تنفذه، وعندك المعلم يقول لك كده او لا. خلاص الكلام، يعني انت عاوز ايه ايه دلوقتي؟ اللي على بطنك دي؟ مالكش دعوه، دي حاجه تبع انا. يعني ايه حاجه تبعك؟ حاجه تبعك تشيلها بعد المحل وبلبسها. ماشي يا عم. الزبونه دخلت ونست الشنطه دي وفيها فلوس كتير، فيها فانا فلوس؟ مستنيها تيجي عشان اديلها الشنطه. طب ودي نسيتها في المحل؟ ايوه نسيتها في يبقى المحل. تحطها جوه، ما تلبسهاش كده. لا، ما عشان تبقى معايا برضو في الامان. ولا انا مش مطمن لك، خلي بالك. اللي ايه يا عم؟ والله العظيم مستني. الفلوس اهي اهي. بص الفلوس كتير قوي يا كمين، بس انا لازم ارجعها لصاحبها. انت بتقول ان الفلوس دي بتاعت زبونه؟ ايوه بتاعت زبون. انا مش مرتاح لك. ليه بس؟ مش عارف، انا حاسس ان انت بتاخد الفلوس اللي في المحل وتحطها في الشنطه دي. لا طبعا يا عم، خلاص خليها معاك، ولما الزبونه تيجي اديها لها انت. عشان تروح تقول للمعلم ان كميني بيسرق الفلوس. لا والله. انا بقى خد، ولما اول ما الزبونه هي واحده ست هتيجي تسال عليها واديها لها. هشوف. تمام. ماشي.
شوف شغلك. معلم سيد، يا كمين. في مصيبه في المحل. يا ساتر يا رب. اه والله زي ما بقول لك كده. ايه اللي حصل؟ قلت لك طيبه قلبك ديت هترجعك مليون سنه ورا. ليه يا عم بس في ايه؟ الفلوس دي مش بتاعتك. دي مش عارف. مش عارف ايه، انا شفت فادي وهو بياخدها من الدرج. من الدرج؟ اه، وراجع على الدرج كده. عرفت؟ لفه الفلوس دي كانت فوق كده. ايوه عرفت. تمام. نادي على فادي بقى. امسك يا معلم بلاش طيبه قلبك دي. فادي، هو في حاجه يا معلم ولا ايه؟ في حاجه؟ صلي على النبي. على الصلاه والسلام. كده بقى يعني انت جبت اخرك. على ايه بس يا معلم؟ في ايه؟ الفلوس دي انت واخدها منين؟ الفلوس ديت كانت بتاعت زبونه وعطيتها للكميني عشان يرجعها لها. الفلوس دي انا طالع من الدرج، انا لسه بايع بيها وكنت حاططها فوق على الوش. ازاي يا معلم؟ وربنا حتى شنطه الزبونه ولا اهي. الفان ياما مش طبعاً عايزين. خد بعضك وامشي يا فادي عشان ما نفرجوش الناس علينا ونزعلك ونقل منك ونفضحك في الشارع. يا معلم دي شنطه بقول لك الزبونه. ايه، دي شنطة الناس بدأت الزبونة؟ ايوه والله، وكان طب فيها سيبها. الفلوس دي. سيبها يا فادي. الناس بدأت يلا يا تتفرج. فادي، يلا توكل على فادي بس يا كمين. حاضر. يلا يعني فادي. انت شايف اللي انت بتعمله ده يلا يا صح؟ فادي، يلا عشان ما نسمعش الناس بيك ونزعلك هنا. يلا يبقى عشان ما تشوشش، عشان انت ايه، لو الناس سمعت بيك ما انتش هتيجي هنا المنطقه دي تاني وهتزعل. تمام يا معلم، يلا مسيرك اتفضل. تعرف الحقيقه. سيبها على الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لسه نشوف الحقيقه. ماشي. هتتقبل منك الاول. يلا. عرفت يا معلم؟ خلاص، ما هي كده برضك لحد ما انت كده سبتها كده خلاص كده. الحمد الله، لله. احنا بقى مش بتوع حرام احنا. ربنا يكفينا الشر. الحمد لله. الحمد لله. يلا نشوف شغلنا. يلا.